Kanai kadai All India Radio Shillong ka khubor ban pule dailus atas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Penkrek katnat election jong ka Meghalaya na kabanta ka jingnyaw yaki vote kaban nong lasai ka sngi hashilong batura. Nle yashimenta Menteri Rang Badu Narendra Modi haka COP26 Climate Change Summit kabanong ha Glasgow, Scotland. Batan kot jingalang Menteri Rang Badu Narendra Modi yaki district kiba ka jing aitika banyada na ka COVID-19 kaduna bha. Hashua bengin let chiki kubor kiba banyak inya shashko rekani ka jing penbana. Namar bakari India kala thau history da ka jingla ban ai hadu palat shispa klur ki dawai tika banyada na ka jingpang COVID-19 ka All India Radio namar kata ka ai kuble ya baro ki doktor ki nurse bat ki wede ki nong trai bah khamat jong ka koit ka kya bat ya baro ki tu ki baladap ai tika ki bala penla ya kari ban kinjo shauni umaumer Wat lakari kelala bankot syakani kathong hendai ngi maham ya baro kinong sengap jongi bak jia kun persya ya kejingpang covid kampat kut satya kumta ngi kentu ya baro kinong sengap jongi bakin pendap pura ya kejing aitika kham kloi kat bala bat banyarap ya kiwairu bakin lit aitika Hakum kini kisamoy tamasa sumubhaban bud ya kini laitali kirukom le kibasu Deng ya kejing dak khamat bat khamut penjengai iwei na iwei pat bat khamle khut ya kakti bat khamat na kabanta kejing tip ki babanya shapang ka COVID-19 phone hau national helpline number not iwei are like ndai nyo pra not saundriu but iwei not nyo san lane hau helpline number ka Meghalaya iwei not pra but iwei not nyo not mentapat ki khubor ki babanya Katanat election menta kalapan kaya sana kabenta banyaw yaki vote ki baladap bantap haki election sitang samoy haki laitali ki constituency kata hamaurin keneng mau plang bat raja bala. Kajing yaki vote kan nong lasay kasngi ka artarik unay wing arhajar arpaway. Nakabenta ka maurin keneng bat mau plang constituency ka jinyaw yaki vote kan long haka jaka balapan kre halendat ka JN Stadium Hapolo Shillong bat ka jinyaw yaki vote nakabenta ka Raja Bala constituency kan long Hatura. Kipat ba kila dep the vote haka singsa jan kata haka lai pau tarik Rizal arajar arpaway haka nek election sitang samoy ka balapan long hamaurin keneng Raja Bala bat mau plang constituency. Kini kelai tali ki constituency kela sa tali klem no mikmat hadian ke jingklat no ki MLA jongki. Chief Electoral Officer CEO uba FR Kharkongor ulong babaro shikata haki election balalen ki judam ki mi nyo vote hadu khat sautali. Hendrai menta la penduna syaka nyo tali namar ke jing perking banya bun briu haki jaka nyo vote. Ulong baka jing pahara ki pulit haki ni ki jaka kan long kumbalai sertap. Kajing poi kano tap vote hamauran kanang constituency kalong nyo popra point not hendriu na kashispa na ki lai pondriu hajar nyo spa san pawengut kino tap vote hamau plang constituency kalong prapo r point lai po saw na kashispa na ki lai po lai hajar sispa kandai po saw ngut kino tap vote Bat Haraja Bala constituency kajing poi kino tap vote kalong kandai po point hendriu po lai na kashispa na ki lai po r hajar nyospa san po ngut kino tap vote Hadin kajing wani shimbenta haka G20 summit Menteri Rang Badu Narendra Modi unlet pat menta banyadan benta haka COP26 Climate Change Summit kabanlong ha Glasgow, Scotland kabalas dang na duhin kasngi. Lakmi unti baki kli no sensyar jong palat shispa arpotli kiri kinya shimbenta haka jingalang. Ka Conference of Parties COP kadai ka jingalang ba shisin shisnam bala jupenlong hapo ka United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC Ka UNFCCC kadai ka suskular shitulup perthai balaya soy hakas nem share jar khandai spa khandai pawar hapdeng ki species pa khandai pho nyotli kiri da ka jing thmu banyada na ki jing tuklar ba jing mushlia jong kon banriu yak ki bala ban khata ya ka jing long ka sun beneng ka COP ka baneng ko kala long ha Berlin Germany ha ubanai ber share jar khandai spa khandai pho san
Ka Deputy Commissioner Jongki East Khasi Hills District ikom isawanda lalu ilapenmi ka hukum ka balasya ya kidukan ki badon hak jakayo bakin play hakisingi uplay. Hakajim pata ka Deputy Commissioner kalakado baki kam khayi pateng hakijaka bala itu dak incident commander bat town vending committee la bansha bakin play na do khandai baje min step hadu khandai baje min mien bat kidai ban botunti bat perking ru yaki kandon jingada jomka COVID-19. Ko Office Sericulture ringkat kecingis nok tilang bat ke Meghalaya Basin Development Authority kalapan lang ya ka program ajing hikai basan sengi ha ka shenong Nongbak Renkil ha East Garo Hills. Lapan long ya ka ne ka program da ka jing temu ban ai ka jing hikai Shongton Rai bat ban kentiu ya ki sap tanjan jong kibriu. U Extra Assistant Commissioner ka William Nagar u de YW Momin ulaban halo ke jingdon kam ban pin ki imbiang ya kerukam tanjang ke bamin shua bat pensyairu halor ke jingdon kam ban ai ke jinghikai ke badai halor ke kam tanjang. Kini kedai ke All India Radio Shillong ke bawan lam syapi ya ke Khubor. Menteri Rang Badu Narendra Modi unsa penlong ya ke jingalang bishar benya bat ke district ke ba ke jing ITK ke Duna Bha ha ka lai tarik menta unaiwe leng ba ke video conferencing. Ke district ke banya don ha ke jingalang ke kentup ya ke tu ke ba ke jing ITK ha ka wat ke beningkong ke Duna ya ke Sanpau na ke Shispa bat ke Baduna ru ke jing ITK ha ka wat ke Baar. Hakane ke jelang Menteri Rang Badu unyakren bat ke district magistrate jong palat South-Hotali ke district ke bana ke Jilla Jharkhand, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Maharashtra, Meghalaya bat ke Wede ke Jilla ke badani ke district ke Baduna ke jing ITK. Ke Menteri Rang Ba jong kini ke Jilla ru ke nyadon lang ha ke jingalang. Ha Meghalaya arpau arngut kibriu kilayot thamaya ke jingpan COVID-19 hinin kasngi bat dakine ke jingdon jong kibriu badang shitom kalong sauspa lai pawai ngut bat ladonru iwei ibalaklat hinin kasngi kibalakot hinin kasngi ke don san pawai ngut kabalapin kiu ya ke jingdon kibriu balakot na ke jingpang saka Prapawai hajar hinyospa hendri po saungut bat kibela khalat baro hadu menta kilong kat sau shispa an ombia bat kibela khalat baro hadu menta kilong si hajar sauspa sanpo ngut. Katanat election jong ke Meghalaya kalapan jing pensai na katanat punroison ha kabiadai bat ke hukum jong ka bakan kam nong kantino ya ke jaka hatem yo maulong. Chief Electoral Officer uba FR Karkongor ulong bala kamilanti ban yo e ka kaipot ke babanya nen kasngi. Ha ka hukum bala penmi ha kasing tok dieng balala Joint Secretary badai pet ya katanat punroisor ulong ba ka nongrim ba katanat kala shimno ya ka jaka kalong katkum ke jingate soskular ha padeng ki laikan hun kata ka sorkar jalla usim ka hima melim bat ka shalong municipal board. Ha ka jok kapor ka seng Congress kamanchwa kala kenno ba kala bandai ke jing persang jong ke bor sansar ban penthame ye ke nong tep vote shuwa ke jing penlong ya ke election shiteng samoy. Ka Department of Biomedical Engineering ringkat ke jing snok tilang bat ke Department of Education Northeastern Hill University Shillong kala penlong ya ka Society for Neurochemistry India SNCI satellite meeting da ka bes snok tilang bat ke International Brain Research Organization IBRO APRC Associate School nado kalai photarik ubna risau hadu shitarik unai wing arachar arpawai. Kajing temu jong kajing lang kalong banwat benya ya kajing kiba kibriyo badon jing shitom hakabor perkat perdan kimat bat kilat jingara balak banyo menta. U Deputy Commissioner ka West Garo Hills Uram Singh ulapin jari ya ka section Shispa Saupo Sau CRPC kanang banyada na kinu kicing ya kan at hapadeng kikan hon ya kaja haraja bala hadin bala kut kicing ya tak vote hinin
hakas ngi sajan ka hukum ka khang ban penlong ye kinu ki jingia ne jingia lang pat ba da kinu ki seng san perthai bat ka jingia lum breu palat ya ka sangut ka hukum kan trekam habaro ki jaka ki bahap apo ka raja bala assembly constituency bat kan ne tat hadu bandapen bana dakum mai pan kap tu ko khubor kalakut na ko All India Radio Shillong.